teman-teman, berjumpa lagi bersama Habib Ahmad Channel. Yuk kita duduk teman-teman. Ini taman teman-teman. Wow, di sini ada apa ya teman-teman? Ada apa ya di sini? Wow, di sini ada yang boneka permain Squid Game teman-teman. Wow, yuk kita ambil ya teman-teman. Wow, kita ambil ya teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini? Ada apa ya? Wow, di sini ada Ipin teman-teman. Wow, kok dia lagi sendirian aja ya teman-teman? Wow, yuk kita ambil ya teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Sini teman-teman ada apa ya? Wow, di situ ada boneka Bobo teman-teman. Wow. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow. Boneka Bobonya yang besar teman-teman, yang jumbo teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada mobil-mobilan teman-teman. Wow, ada yang warna biru, warna merah teman-teman, sama mobil pasir teman-teman. Wow, kita jalanin satu-satu nih teman-teman. Wow. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, yang mobil balapnya kelupaan teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya di sini nih teman-teman? Ada apa ya? Wow, di sini ada ondel-ondel sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, bagus sekali teman-teman. Wow. Wow, ada lagi teman-teman. Ada penjaga Squid Game teman-teman. Wow, di atas daun teman-teman. Wow, yuk kita ambil ya teman-teman. Wow. Sekali 3 kita ambil teman-teman. Wow, ada lagi tuh teman-teman. Oh, tuh ada apa ya teman-teman? Di situ teman-teman ada apa ya? Wow, ada Mars teman-teman. Wow, lagi dakom teman-teman. Wow, lagi tidur ya sepertinya ya teman-teman. Wow. Sampai jumpa di sini dulu ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.